çaydan iç. Sürüde bugün çaydan iç. Antip sürüde oltursan aytış kaydan bulut. Mayram iç. Sürüde ödegen canın amcamanda. Özünüz karmağız. Mına oturat degen balağız. Tuğday karma balağız. Mına oğayın jurtuna uyalbay. Çay içip jatat karаңыз. Janan iki sayak koşuldu. Eköten birday oturdu. İki sayak koşulsa aytışın ukmuş sosuldu. Alemi seni karap oltursam, bugün aytıştın öskön gül eken. Ortada jarık nur eken. Narın temasın koyup aytışka, aman bolgun altınдар. Bul jaşoodon miңesen balkim biresen. Bugün karap oltursam kүйөө baldardın gün eken. Başından alıp ayken başladı, ayabay aytıp taşladı. Kүйөө düşman dep aytıp kanday boldun art jağı. Alemi sayak inesin, mınau kүйөө balanın kanday boldu kakkаны. Aleme kaynakasına salınat hazır bul kүйөө balanın doy kapkanı. Bul aytkan kepter tamaşan açık bolsun albette. Kүйөө baldardın asmanı. Biröler üçün inisin, biröler üçün bay kesin. Biröler üçün göynöksün, biröler üçün may kesin. Sende yasıl adamdı, narın jurtum bar desin, sözü asel bal desin. Jana kuattan eптеп kutuldun, emi kaynagan çıktı kan tezigi. Eyvallah. Aferin. Oynagandı kayıştırayım bunu. Narınım boğuk kayınağanın sözleri jakkan jok maga ançeyin. Har bir aytkan gevingdi açuda bolso bal deyin. Har bir aytkan gevingdi geç bolso dagı taң deyin. Kүйөө bala narından çay içip olturat dep sındadı. Peyiliň mınça tar deyin. Timele şorpo verip koygansıp. İçemin da çayıngdın ey, kayran menin narında su tartış bolsogan deyini. Alemi janatam berin ırdadı, bunun ayabay çıktın ırları. Dağ ele karap oltursam mına tarıktan aytkan kişi jok. Mına karap oltursam kıtmır süylöp jaynagan kepteri sonun narındın. Kүйөө balaga kol çabıp seskeni sonun narındın. Bir yesim jese toktogon etteri sonun narındın. Alvette narındın kızın algamda suqtanıp karap kıpkızıl betteri sonun narındın. Men mınday sözdü taştaymın, tiyakta taşıravat bolboso, koşoy korgon atalgan çepteri sonun narındın. Taylak batır canada şırdak bektin salıngan çepteri sonun narındın. Jalan mesinat milyarderlerdi çıkargan şefteri sonun narındın. Anan bir mektepken akça berbegene yattın konteynerden salıngan mektebi sonun narındın. Alemi köpçülük elde gep aytat, bilesizlerden nen aytat. Alamdın kırı negizin en büyüğün Everest kendi aytat. Everest büyük ne güçün,
Doğrulordun eçen ötkörgön ey halkım, dolondar biyik men üçün. Alemi kalayık halkım güvözün, janagın ay suluday balvan kızыңдың ar birin koldoysun ar süyösün. Alamdan altın alıp gelüge karaçı, ağan akbata verip jürösün, kantivanın namısına diyesin. Bu kaynağalar bolsa dağıle narındı. Narındıklar bu kaçan kızlardan barkın bilesin. Bugün geltirip komuz tol koylu, narındım boyun boylayla. Kıykıra vermey jönü yok bayka bay kızlarsa bolson bol boy bu. Arayın bakayım. Narındın dengelin emne japıspı. Bilesin bil ey bala çıkış menen batışta. Su tartış deyip narında uşuldağı söz beme. Narın suunu görbөгön kanday göseme. Suğa tolgun narının, toğa tolgun narının, ağa versin ağımın, cağa versin cağımın. Güyo bala bilbeyt turbayba bir gana senin kadırın. Dengelin aytkan narındın, sözlerin abdan açuken, oyların biyik aşuken. Konteynerge sın takkan oyların kanday jasuken. Bирок эмнеси болса да айтыш болгону бакыт экен. Сендей күйөө балага чыдаган карындашым тапты экен. Кызыл бет нарын кыздары кыябын билсең ак бекен. Сендей ачуу сөздүү балага карындашым алтыным кантип чыдап жатты экен. Bilip alçın iniçek ayal başka, ner başka, sen başkasın, men başka. Ay suluğunun al özünçö jolu var, akındardın bilesin dal özünçö jolu var. Biriktirgen ekönün munun kanday oyu var. Ay sulu degen ay sulu, sen aytkanday bar sulu. Ay suluğunu törögön apası kanday can sulu. Men nарын rayon jönünden rıdadım, narazı bolbosa al sulu. Bürögö kızık ay sulu, bürögö kızık altına. Altını büyü daptayar, analgan erkek jarkıdı. Anı balgon ele jigit albasa, başka şordunun çıgat tamtığı. Bizde degen gepter ulanat, bирок konteyner degen sözüne kalkıbız bugün muңayat. Kanday mektep bolsa da kasiyеттүү janдар çıgalat. Antkeni narın jergesi, konteynerдің eski albayt, narık nasil menen sugarat. Narık nasil bolsa narınım, duvandı kuday ugalat. Konteynerde bolsa da narının kosmonavtlarda çıgarat. Har birine жооп береш, халкым булакындан калган жол тура. Kosmonavtың emne kılasın biçineң ıldıyлагым pastada. Kosmonavtың жолдору байкабай sen айткандай башкада. Kosmonavt болбосо kosmonavt болуп жаңгыла, айга да жолду салгыла. Контейнер
ergen ançalık çıçalap atsaң байкабай, Тоголок молдо мектебин эртерээк оңдоп алгылаңыз. Анан сенин тилиңе кантип чыдайт жашап деп байкем айтып жатат какшыкты. Мен кара бырдайм баштыкты. Кагылайым байкабай, мен сен менен көңүл жазамын, сен менен көңүл ачамын. Алыр аз кызыл бетти кыз алып, уже 7 жыл болду жашадым. Карындашың төрө берген балдарга азыр сыймыктуу мен даң атамын. Кантип чыдап жашап жатат деп коет. Ет менен баккан карындашыңдың азыр күн сайын мен менен багып жатамын. Ал менен баркым бийиктейт, ал менен даңкым бийиктейт. Үй бүлөң үчүн чуркаймын, бүлөгө кантип күйүкпөйт. Канча рет тамак жесе да карындашың менин мемдин артынан десерт кылып жейт. Ал жагың жакшың ой бекен, кагылайым байкабай. Ошентип бүгүн келемин, ага күн сайын комуз теремин. Ошентип алып көп койлойт, комузду күйөө балаң көп койнойт, карындашың көп тойлойт. Канчадан бери жашаймын комуз чертип берсем да, кагылам сенин карындашыңызы, байкабай күн сайын мага нерс койнойду. Баке. Биз ата турчу ок барбы, жалындап күйчү чок барбы. Негизин акын жандардан азыр дипломатия жок калды. Мектептин оңдоп алгым деп кимге айтып жатасың? Мен мектеп оңдоору жан эмес, мугалим болчу баламын. Барактаймын буйурса келечектин барагын, ал жагын айтсаң кошулам, ал болуп күйүп жанамын. Ал кептердин уга турчу жандар башка экен, ал эми акындардын үндөрүн туя турчу жандар башка экен. Акындын үнүн туюшкан мынау элим накта экен деген ой мелирет. Нарындын кызын ким алса семирет, аргымак болуп теминет. Мектебиңдин оңдоп ал десеңиз, ал бөлүнгөндөй көрүнөт. Мынау Нарын району, бул да кыргыздын канча тилкеси жашап жүргөн чак экен. Ала кушту атынан атап турган чак экен. Таң барбы нарын таңындай, нан барбы нарын нанындай, май барбы нарын майындай. Көңүлгө жаккан нарыным, көрөмүн сени жанымдай. Бир гана күйөө балдарың мээримиңе жатат багынбай. Албетте күйөө балдарга кайсы күнү калды билбеймин, дасторконуң салынбай. Деген ойлордун айткым келди дой арылдай. Шаң барбы нарын шаңындай, қан барбы нарын канындай. Менин даңой нарын шарым бар, ошол Расулдун да кестанындай. Кадырлуу кайын журтума мен да төгүлө бербейм ай сайын. Кыргызда керегим сагаң айтамын, келиним сен ук дечеле.
Кыйытқан элге кептерди мен сен аркылуу айтамын. Ошол тоголук молдо мектебин байке оңдотконго салымды кошуп кетсең болбойбу? Мен мугалим боло калам деп мынчалык моюн толгойбу? Ал жактың оңдоп койбосоң эртең тарыхта оңдоп койбойт деп урпактар сөгүп койбойбу? Ал эми нарын деген керемет, нарын деген бул сөздү чечмелеп айтып берейин. Ны деген тамга биринчи нарык насил намысты, нарыктуулукту билгизет. А деген тамгаң экинчи алыстан келген коноккоң акыркың атын мингизет. Р деген тамгаң үчүнчү рухуңду көтөрүп ыраазы кылып сүйгүзөт. И деген тамга карачың ынтымактын кененең ырыскынын тереңе. Ны деген тамгаң акыркы нарындыктарын андан даңе ташты көп жейт дегени. Бул акындардын жаны бир, эмесе сыйлап коеюн кайнагамда баары бир. Бул кайнагам мени сүйдүрөт, катуу сөз айтып күйдүрөт, качанда болсоң ушинтип чымчылап өтүп үлгүрөт. Кынарынын кайын журт турса кашымда, сиздерде бактылуу жан жок дүйнөдө, сиздердин бакытыңарды ким билет? Байгеңди берип жиберген мен келинчигиме барайын, төркүнүң сага каралдым, төш салып берип ийди деп. Эт деген рас эт болот, курсакка кирет нет болот. Эң жакшы нерсең акыл эс, ал түбөлүктүү кеп болот. Анткени билимдин ал дейт Кудайым, билимсиздер жашоодо тарта берет убайым. А бул айтышты башынан карап олтурдум тиякта, ой келип жатты биякта. Эттен башка кеп болбой, космостон башка сөз болбой, алыс жактарды көрө турган көз болбой. Мынау нарын элиме келген соң бүгүн бир келип, асыл сөздөрдүн айта кетелиң иргелип. Анткени мынау нарын жергесе, жаман жуман жактарын айта берсек табылат. Алар бир күнү арылат, андай жактары жаңылат. Бирок жакшы жагын ырдайлы. Ат башыда бал чыгат, мынау кочкор жумгал актала, нагыз тукумду нар чыгат. Жигиттерин карасаң, жүрөктө намыс ар чыгат. Дал ушулар көп болсо, жашообуз турат жаркырап. Кыргызстан өнүгөт, агын суу болуп шаркырап. Өнүгө турган күнүңдү кыйкыра берем баркырап. Контейнер деп сын тактың, буюрса контейнердин ичинен өнүктүрчү калкымды, буюрса президент чыгат, хан чыгат. Вали. Уакыт. Көрө бер турат 100 күндө, асыл адамдар калтырган, адаштырбайт изгимди. Мен көл жөнүндө айтпадым, азыр тартып турам тизгинде. Анткени менин оюм башкача, ысык көлгөң оюм таптаса. Жетакенин жеринен алган далай ак бата. Болбосо биз жашап жаткан алдагы Сары Өзөн чүйдүн аймагы, жети дубанды бүтүн батырат, качан болбосун жайдары. Ал эми Баткенди ким каралайт, Баткендеги санаан айт. Чек арасы тосулбас, томсоруп турган баланы айт.
Контейнерді айтқан сияқты, бапкенден айтыш болса бір күні сын тағып тұрсаң жарабайт. Болбоса талас деген жергесе, манастай жанды түрөгөн, қарачы шаң болып тұрат той жербете. Ош жалалабат алтыным, ачық болсын дой ай күнін, жарата бергіле дүйнөгің асыл адамдардың артығын. Ушундай ойлорго умтулу улам дой балқыдым, желбірей берсін арғачан нарынымдың желеге. Мынаулар bir insandın barысы, Алла Тааланың құл екен, bizde yakındardın görörü, atenenin mederi, айтылсын сөздің терене, айтылсын сөздің генене, желбірей берсін түбөлік, ушулулу тонун желеги киеді. Уақыт. Қысқа. Негізі бүгін айтышқа қалқым жол болсын деп ырдадым. Жалпы жұрты түйіліп бір қол болсын деп ырдадым. Мен байке сенің маселең, менің да болот маселем. Ертерек ер жігіттің намысың оңдолсын деп ырдадым, ой қонсын деп ырдадым. Қаншалық қалат жарашпай сілерге сындық қылғаным. Алеме талантулар көп шыққан. Муса менен Қалмұрат қарачыңырынаған деп арбалбайм. Қазыбек боғачылардың қарачың ырынаған деп таңғалбайм. Жұмамүдін атамдың қарачың ырыларын оқсам шаңдан қантеп шаңданбайм. Күмөндөрдөй атамдың күлкүсүн уксам майрамдайм. Жеңишбек менен табылдыдай болсом деп күнүтүн ағаң армандайм. Ошончо залқарлар чыккан жергеден момундай тарынча кайнагаларга таң калбайм. Gençler, kol çağlarımız atalı. Rasul Kıldırız, Murat Cumayev, Bayan Akmatov.